Kardom kortel pening jirutum ning thelo ka doeta mesen lang pusi. Pinile thota kim ye video nampak lang pon thuik po. Video jong informatively pute like tha, share ik tha laban subscribe ik tha nili channel. Akimi updates ke long dun verjia phan. To pinia po nang le tu phan vaccine certificate ko son si download jima raso upload bang sin nampak lang pon po. Ke chengsi nang le tum Chrome browser ng dam iknon. Ladak search adimalong bang COWIN Cowin putok iknon. Tok dat pen ladak Cowin pudak ke tok do ladak bang nalatum klik iknon. Tak klik dat pen lason interface ng kang po. Nang tum aber an scroll non scroll pen ladak download your vaccine certificate puladak doji. Ladak bang klik iknon. Tak klik dat pen lason interface ng klang po. Ladak bang ma phone number pinang po nang tum vaccine kachipi dam hod la suhut. Kalau so phone number sige pima la so phone number dak nang tum pinang po. Yung pen ladat pen ladak get OTP pulong ber fit nang po. Ladak ber dat lo pulote nang litum message long po OTP. Raso OTP bang nang litum ladak ber ponon. Ladat lo pulote dak verify and proceed pulong ber ikfit non. Nang litum la ber at lo pulote lason interface nang klang po. Ladat lo pulote nang litum ber scroll pen ladak show certificate po di malong bang klik dena. Dak klik dat pen nang litum ladak download po lang bang la klik iknon. Download long klik lo pulote ame thang chi download pit po. Ke download tang dat lason nang klang po download po long ber ik pit non. Kena litum la open lo pulote vaccine certificate bang lason sin ang klang po. Jong sila so video ke lang pen nang tu masab sebab kirap long pulote nili channel subscribe tha share tha tapen an se kimi ason se tami ke long dun verje phan la notification bell tamen nang tum all along big data kardom.